Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Mawsiatkhnam Primary Health Center ka badan hapo ka Maulai constituency kalahap ban Khang kerdep shwa kumbashi post ngi kenti hadin bakiladon ki bawan Shim Dawai na kani ka PHC kiliyabit ya kunyang jingpang COVID-19. Katkum ka jingetho jong kinong tray kani ka jaka sumar kidon hadu hnyongut ki balapau bakilong positive hadin baladap lab test. Hakabayday bat kani Maria yo jingtip uba proses ti sau kami ubalong MLA jong ka Maulai constituency haka khat khandai trik ubanai jembang arajar arpuai ulalai jurip ya kani ka PHC ha ka baliyo lat ban yekendu ya kinong tray jong kani ka hospital bat yo rang ba asnong na ka benta ban yakren halor ka jingshna ya ka jaka ajing sumar ka basipor ha phelau jong kani ka hospital na ka benta ban ajing sumar ya ki bapang basitom babu jing nyim ta ko kinong shang le kalau makan ke PSC nak menen ke sini lah ban Khang lo tak siru ada umong doktor betul ada lah siublai kalau ba menen ke sini dan ba prangut ki beri nanti nak to control betul ya kau kerja farm tu ada melawan tas ni menen ke alam positif kuma sangat dimentan kita selik kuma nak siap tas khanyo prangut kita positif armut ya kalau kita dia telah kita kias lah Khang ni PSC ya kerja Khang ni PSC kebo juga ingin nak senang kalau ba kumulong mata mendon kali balik kenuan selong but ada dan keliru kabai kali kan toilet kumno aspal kau ibril tu ibril ba pang ustam unsi by Dawai dan so by kali dia kerja Khang di PSC kibri kami ada Dawai so jadi terkadang halo gini juga kaba ngalai kaba kata ino song kamta ba kya kamta kasi balang kedai ka sinkong di kasi di jutas ki eksim kerpang gi long kami ki badang punang kha jemtai kau khai absanga lut kita kena selong amlong ke funo i amlia pa amlia warma dawan sini pat ke bangila pendek betul badsna i temporary kamera ni lai tuli kadang baik perhai bawan Shim Dawai ke badan yang clear je ho ke demrung dak show ba po PSC entas ki kada kimilai ke sarung Shim Dawai balik ke pun okey sebab kisah hak banyak ke kenduan ke maka so ka pendek yang kerban ba kini kijing simsia di amlia bat lembang sekad sekan kanyarap ngin senang dia mde jong sang bos nang ko nadu nano ko lo ke lut thanum siap than khoi babun ba bon ban Shim Dawai ni dengan scam da kijing ya teilang hi ban helen jong stong thang sala ban wing ni ji ya abri ba ka ko ke kia ni ka suara mata ya jing tip na sekretari by MLA jingi wan ba ji por paman pek ni wan kmi ini ji PC halo jong jing Shim ko mo sekretari menin ya ka jing kendo ya kitu ginong song besong ha pro bi ba don positif madane kata-kata na kaliang jong snu dap ta ki musim pas dia ko bakrau nomar ba kinong song menek la phoninga ba snong shanong ni Shim Dawai pan nomar bro sekata ka don PPC ngimyo shub ni Shim Dawai si bobon ki doktor private ki plisho rai shano pan ni Shim Dawai imat ade ka porangi bangin hapun wat na ki kombat imat pan ni Shim Dawai snu so makalat ni kalau kai jangan ngam senang ban ong tu na galing jangan ong tolong dibayar syak rai na kaliang tu doktor la pentip ini kami hak iban tan baik akan galat nanti saya kata gajing kami nanti le di MLA kata gajing temu ba idon share ka musim gajing ya kinong song dan hapo ni ka Maulai kintu si kami nanti ba gajing wan page ni on tang gajing wan page rai kami nanti ba in le eta ka gajing non kam nang ba kinong song ki baron hapo ni snong jingi ba ki marjan ni snong aba ki wan man Shim Dawai ngi ba ano ji bentoi ki babon kinong song ba hapo ni ka than jingi ya ka jing thio jing doktor hi mata kalong badan nyungut ki belayo positif bat mentai kini kalong ba ki ko ki hi kalong systematic bat na kalian juki kalong la show advice bakini syong ha la syong karpang la ka jong ka jaka ko na kalian jong ki aki dan la ka jong ki ka sem di habri berkini na kalian doktor hi ko mata kini ka PHC la high containment area kini di sipor hi numla asu ban ai Dawai di kamot ka abam la asu Dawai syu kalong ba kalau kejingi anda mata kinong song makan romak senang dan sekretari senang makan ni mau sampai si ke dia we kondisi ke bahaya ha de kanong kejingi ke frau dan nak doktor hi advice kemudian kam mata bangin sna mata ya kene ki temporary shed kaban nak yang jong i ajimot kalau bangin sna temporary shed la kamno lai tu dan kam khanang ba
nakaliang jong dan doktor bagi bateri hang ni bagi nakaliang jikin safe dekin duptip kan long ba kidon tang iba bapang kom ni kumtai da de ki exhibit shwa da dam don kan kan long kilap na Dawai dan akan jar khaban kaman test ru do kaman test tin nakaliang jong ki na de doktor ni selek ke badan kam tin nakaliang jong ahi kan long habadi bakani ngasa ya kan bo DHS ba kum do DMHO aba marmar hidun kaman le da mle ru skam nakaliang jong ahi ngan le dan kaman le na de jong ngin le kan ni na marba ngin hapar khat nam ta ka jingbit jingbiang ginong song sinong di kumong nakaliang jong ahi ya ginong song sinong kumbang long matahi ni im ha ka ba por ko e ba de skam kalong ba ngine persyang kat ngalahi ngine persyang bersama kayeng ke jingpang ke bakum de kumtai hi nakaliang jungi ngimde kalong ban nakaliang jungi kalong ban kwani hospital mar kumbang kalong matahi hospital baro keladap de ki bede hospital hi kalong gede tang ki bala kham sitam de ngine persyang bersama kayeng hi kayeng gede gawai lagi labat ong gawai naki hospital ki ba khamba ya ke bangit sumar dal dia slide na satang kalong balon kam ya ki na ham jur tinglah satu aku don kam bandai ya preng jo katahi ke jing kerpat na kaliang juga ini persyang ke ban smart haying nang ban kaliang jong hi ngin ngin sosngan abdon na haying hado haying asem dalang email dan ipa dan ni asem ni sosngan mode mat pa ya kendu ya preng jo katang hap konsol pha ki doktor hap phone si doktor bangan pentip ya ki bakalong kumno nang bade kan nembu ke jing ya sini wan sini kerja ka ngim ki beri mendeng mas beri mendek kia ne menta baro-baro ngala suhu lu kenyang menta asang manpur ka long hak sno nong kendong jeng sokmen dek pai ba ki la ya ki pai ba ki la sim kia de ke jingker pat na kaliang juga hi pai ba kalong nong kam mendeng kemas don kam ban ile khoi don kam ban chung jingai don kam dia ka ban ya sumaru ha nang ban menta na kane na COVID-19 abang i ya kajing isyakhai bat kajing ima khamtame ha ka bade banu bat uni covid namang lodang pur na khamtam po mekhlia jing la pur ha man kasngi i ya kajing kiu jing bapang ke ba jing kiu ru jong gitu kiba la khlat no ru jing sokhiam ha de preng jong kan ni anda kaliang jongi ai bangidon kam ya kaban in flow gitu protokol ba kasokar ko ada kan juga por ru ngin IT kam bahasa boleh angin Dawai show boleh balda kan long ko bon boleh stay bo beng do mata ya kan ni ka jinge ka ba ki pai ba kimba aba bor ki exam kembat ni ka jinge ar khamtam hang ni singi imma ki singi ba na kan yang jingi don hap ka jing pi ka jing siir ka jing perkhat e ka banja ya ka jingker pat juga kolong ya ki pai ba jong jelahi ba ko bar kum ju konsensi hi ka don kam ni sha udon kam ni tailang idon kam bangin ya ngin ya long kawai bangin ngin le persya yu covid hi unja la na kaliang jungi ngetri rengkat bat na yip win hosnong jong ka jelahi barakoi bat jong ka India hi barakoi ti hani ka por mata ajing khublei ka pang kalong ya baraki doktor ajing khublei ka sungu iki doktor sungu iki nurse sungu kini health workers kini paramedical staff kini asya aganwadi ilang ba snong sekretari snong geno kam snong seng samla NGOs dongi baro kitri lang ibalang wi ko inasnong gi tristam nakabatayo ni kunyang jipang kumbang ni tristam hostam arpo kajingker pa jong arong tongi ni tailang nabang ila oni khun persya yen ni khlam be ni jinge kumba ka India ka mat ka khai ka mat basnong thau jingi ki mat ha ke ni